O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tai au, ma lo le soifua manialo mai o Talala Radio Samoa. E ono whaopopo whai ngā malanga a fia trains I au kilani, a o amatai le isi fo I te I le so. O le ana amata mai le aso to ana I whaato a umatu o na le toe talia ina ave trains ma isi tangato le au whai ngā luenga o lo I lalo le uni. Ngā luenga o vataimi po o nisi lava sifi whaopopo e se mai taimi whai ngā luenga masani. Peitai, a o whaawa wai pēle ati te o le wasau fo I le tala wale ai se taunu unga manui o tala noanga ale CAF po le kampani o lo o sapalaina ma li pēa trains halu I le eletise au kilani ma le uni le Rail and Maritime Transport Unit ma o le wa amata I le so o na o lato te ena so o se ngā luenga toe wha le leo trains. Pauli pe o le atalia le pulenga o siaki wha atulanga ina mo trains ai mo nisi lava li pēa pē wha aleanga ina wha afua se I foi e le whai e le CAF. O se whaanoanoanga tele le Auckland Transport e tu sa matala le One News o na mo o mia le mauti noa o lo o saunga le mu trains. Ma a whai nei ai te ena ngā luenga fia wha le o lona winga, paule me e o iai, o le tutu o trains e le ma whaina feo hai. Wa sa wai ma le tala o no wha au popo whai ngā malanga trains wha ale au ngā ina au kilani o na o te o lo o wha asolo nei. Tu ua ia o leana wha o ngā sese le pātia Māori wha maunga tūsi ngai ngoe whai e ala tau wha ato sina I taimi o le pālota. Ma o leo ua talo ai nei le whai o se suenga. Wha amaunia mai le pālamia Christopher Luxon o leo le a whai e le komisi o ngā luenga le mālo le pisa si se suenga tū to atasi. Wha asanga I tu ua inga nei. O lo o matua I te ena le pātia Māori tu ua inga. Ai mai le pālamia. O le suenga watalo, ua whaia lea ina ia mauti no ai o lo o malu I pūlenga wha amaumaunga a tangata lau tele. O le tūsi al pālemia watu ina atu le pisa si, o lo o mai o I ai tu e tatau na ngā I ai le suenga. Ma ele ngata o le wha o ngā ina o wha amaumaunga. Ai o le mauti noa, e lea isa fite ina I le vainga tangata lau tele. Ta ua ia laksana na nafi I tūsi tala, ele o se mataa upula I titi ma e mātu iatu ua inga. O nisi wha ai unga I tu atu o le nei suenga, o le afua o malava I le ungo I loilonga le pisa si lea ua whaia nei. O le whaai ungo le vaiaso e malangai le pālemi o New Zealand Christopher Luxon I Japani, pita ai ele I alu e se atu e mua tali malo I le taitai o le malo saina. O le awhatu atali mai Luxon mai ana whai ngā malanga na iai ni we mawhiti le vaiaso ta alu ai. Ma o le aso sa asau, lea ua to e tape nai mo Tokyo. Sau no Luxon, e tā ua tele Japani le tamau ai ngo New Zealand. Ma o ve whaatawa inga lava le tuolo mafuli I ai tā penanga o le whai ngā malanga. O le whai malanga I Tokyo le au whaatasi masui o le vaenga o pisilisi whaapele minister o whaatawa inga, ma o le amau ai fo I lewa noe whaalawi loa tuai New Zealand I Japani. He ele I o ilai le aso sa, o le whaai unga le vai aso malanga mai ele taita I o le malo saina. Po le atunu una sau mai ele tolus fun ma le valu piliona mai fe whaatawa inga I le vau atunu e lua. I le tausanga ta aluai. Whaato ato e sau leo le primi o saina I New Zealand talu mai le tausanga e lua fesfun ma le fitu, ma o se whainga malanga fo I ua wha manatu ai le se fulu tausanga. Talu ona ye le whainga wha paanga New Zealand ma saina I lalo le New Zealand-China Comprehensive Strategic Partnership. Wa whetau I le malanga mai o le taita il malo saina, ma le taimi o lo whaatala noa I pēa le ofi atu a New Zealand, I le vaenga lo na lua le Orcas, le o lo iai whaatasi au se Talia, Amerika, ma Peritania. Talo mai ona whai afua le toa e o suenga e mawai lai sene aveta avale, ua wha amawina le whai ngata o na tau sa ili o ni awanoa, mo aveta avale fou. Wha mamonga nei le New Zealand Transport Agency o lo toa I loa I e silia ma le ta I wha masina o wha atali tangata I fia suenga full license po a restricted license test foi. O wha mamonga nei o lo I loa I o aveta avale au kilani I Saute ma Canterbury o tangata I o lo o umio na tatali full license test. Le e o atu I le limas full ma le fitu aso. Whai mai ai ma le peresitene o le New Zealand Institute of Driving Educators, Mark Johnson, o le whaafita uli wa ye nei, wa peisu enga o ni whaataitainga. Ai se tali mai ala minister o whewa inga Simeon Brown, o le uto e wa ai le matanga luenga I awalai fo I ai le whaafita uli ma wa saugai ma le tala, e ono to e whaafo I mai, reset fees. Ma tala whaaiu, ua le mauti noa nei, pe o ona tatala whaase enga I le aisa po o le ski I le whaaiu ngal vaiaso nei ona o timunga ma le tau mawhanawhana. O Mount Hutt lata I kala I sete leana whaapeta tala I le aso whareile nei whaase enga I le aisa, pita ai, ona o timunga ma mawhana iei le whaaiu ngal vaiaso whaato a umatu, na tela ina to e liusua vai ai le aisa. A o toe malulu ai le nei vaiaso le aso tofi le olo o ta ua mai toe mawhanawhanai, ma ua whaailonga fesilia I nei pe o ona tatala I le aso whareile pele ai.
Ai report ia leitio ani usila o lo ta uai e whaato ai loa le tonu i le aso wharaile. Ai i Queenstown, e ui e le o tele se aisa to ulu i le neiva yaso le lava o lo tu maufua fuanga e tatala wha ase e ngā i le aso to nai. Tala nala Radio Samoa, manu yele nei tai au.